Uwe Rangbah beriu belai tu kerteng kumuba ai bok lang min song lai pelai senam kereta ulok jangka kong bayuhun shisha basawi moit kebadan angut ki khun kebadan don ha kereta kebadan red bagi basong basa akashnong Shillong Umdo kebadan ha katain mau hati Ribhoi district ulalet ben Nohïap hi daladi ha ka Umïam na drong ka jingking red kebadan ha shwaban poi ka Umïam fire and emergency services Ribhoi district ha ka jingking kren uba kit makdo kin trai jong uni Rangbah ulai thu ba hinin kamiat ha ka por kumbash phobaji aa ukin jong u lami kin san na layeng laka kali all to 800 ha ka ba na kalyang ki Bahaïing kila persyang ban pertayu Henry uklam sngap satya ulong manaka liang ki Bahaïing kila penlong ye gajing bud dien ba gajing yawan hakeleng ki jaka ka thain mau hati Henry kim lap satya badaya ka step jang ka santrik unai weng arja arpusan kumba ha ka por khandai shiteng aa layo ajing tep bagi nong nya kali kamai ki baju kamai na mau hati sa Shillong bagi layo i ka kali ka ba uba aibok lang ka ba ulap penyeng harut ka surak ba ha Umïam hamar senda gajing king red But kumta hi ki Bahaïing kila let mar cha kete jaka balay thuru ba ya kamet ya balap ningkong ki parashnong ki basa tribal la ha Umïam ulay thuru ba uba aibok lang minsong udayu badan ha peleng Jingpang ka balaban ha kamet jang ula kumba shisnem tam aa ka ba ula shuim so asat baro ashkata Padhakini ki kendiat benai udang shumi ru na kajing suma na civil hospital nongpo. Na lo ka tau lo ong ru bana ka liang ka yeng kim dan ka nu kajing Suba Sniew yanu ru halor kajing yap jong uba aibok lang mensong na ma le si ka de kajing ling a ba jing sngo jinjar na kajing pang ka ba umla shu ban yai shak wala penlong sindan yu ban shim da ka ni ka sinja man pen kut hi ya kajing em. Akun try karena kondisi tidak lalu nak coach kingdom di Bahaïing semua kriasisya mereka ikut suku penong bat Jingpang ini kelaban kalakan sistem kami penjuru tidak sumi nak hospital dah tangkumba stay kami kita ini menemit kay kebajabat kalong ba hakapor spojkan untuk simsudi de stade kali tena kali yang tiaw gi don de kita tena kali yang ini gajot kan kono ketiran lawan bet adin kumba khadar baje adin kumba ngilai pun ngewat sa area ngi stage ko amsolat sinijan muncul malam di simnya kebun khadar kumba tiwang pangidon ko Musolat, ini nak yang Bahaïing lewat pai lewat mensasi simpan, ini cuma awak. Jadi hari step mensasi ni lah, yang buat yang ikut. Jadi idon nak yang di driver senang buat kaman Shillong di jatuh berkali kita hendak ko jengking dam. Ini nak yang di Bahaïing idon di perasaan di besar hendak ko dam. Dengan sengaja bah ya jikti tiket wood dan nak yang di perasaan di besar hendak dam. Kalau istom ya kata, lai jintin nak ubudi bah kali gadon hadin kata, ya semua yang kubur bah, la pentib yang baik kenun la don apa la per apa dan kali yang dia baik ini di Bahaïing, inam don keno kejingkin tho, inam la panong bah kenun bah ile don balik Sniew Henry, ini nak kali yang kayi ni, inam kuat bah kendon keno gepus Martin, de isimbet bah kadai kejing saja jeng kenun ini mar balabun teli gibanai la bun teli tegisi giba la sha la shisnen tam hi te ngi sunthuk ba kadai kata he garai ba ikenum isim ya garai ba in no angin ko cikin tam kana kalian giba hi tang Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Kan nutrition bakam bhak, ka jingim bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F mentah ka Sniew. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.